Ia, e mo na uvata no fatu le pa ia mani mango tata o tunu. Hape na mai mo mai le nei po kalame o le aso manatu. Ia tata tonu ele o toi po se lilo. O le vana sila fia le tata o tunu. Ia nisi o pili taufaaofi tonu lea alai o na. Pai se fuanga foi lea nisi foi o la tolo o malama lama le mea lea o tupu nei. Ina ia hape na na ave se leo i muli nu po tia fau. Ina ia whapenau na te te atu ai. Ia pili tau whao ki tolu le tau whaile malo. Ina ia pāsia malo ia iloa o tūla whono whaatwae a Samoa. Ia, o te whatalo whātu le pa ia mana malo le tātou o tunu whapenau na mai mua mai. Iso se tu e fia o le neke lope. Ia, o le programe whare neo le aso manatu. Ia, en whana tau noa lau sunga afa masanga wa te oele na whai ma to o le nei aso. E tu sai man wha moe le aso. Ia, whaftai mo le whafsiri Samoa mātou te le pau alunga i tō mātou manatu. Mātou te alu le tautai o le i au le whalolo. Mātou te le so apo i tui. Mātou te le pinau vale po i se whai ngā mālo, pe po ua se whai ngā mālo. Ai a mātou vai le o ngā ongo le tula tono tau whaofi nei. Ia wā a fia nau loto i whale Samoa. O le ala le nā o mātou tū wai. Tino ina le savali le nei aso i le pile mu. O le maula vale atu mua mapule o i tu au mana tau a ai ngatai malwa afonsi. Pei o le tūlanga lea, tua male vai panua o fō mai tūlangi o sa ole ma sa lau mua ma lau niu ni sa lua. Sa mo le manua tele ma to o le whale angu pūru. Wa o fia sa mua atoa. I le o ngā le ngasi ngasi o lo tūlai nei. I le nganga ma le whāroalu. O ani a pianga o ne tūla whono pe a whai ai pāsia i lau loa iai wā. E te oe o le matai lea. La sa wilo ye faale matayo le afio anga e tu sai male tula o tula nga ono o nga e tu sa male sili ya wa fia le ya tau o le ya tau le ale matai Samoa e pui ai ona ele ai maise o la nga nganu o lona whaasina manga. A tūlai mai tuonga ia, wa tofi atu ele whamasinonga i to tonu le tūla pono. Se matai o lo ai, a mata e leti ngāro lo. A mata o sa or whaavai o ta oto mai, i le pono whaavai a Samoa. Mai le afe iwa se lau ono sepulu se ia o mai le aso. O le matau tali, o le ala le nāu o matau tūlai ai. No wingo le fa makalanga wa ya kele le malo i mea e pule a inga po o le pili to fa ofito. O le alava. Wa lo se mea na fia na tula. Ia mātou te leto e nā fia se whale tonu o iai. O le ala se tandi le malo tu sai male so la ue tu tilo ia. O le asa la to tandi tu sai male mta ufu. Ia whaftai mo le whafsili o lea o tali manino le malo. O lea pato ao o i o onga e tau wai o na ave whaataltala noa le mta ufu si tila foi. A whai o le fono whaavai a Samoa. O le whaamatai na mauai le whai ngā malo sa loto a Samoa. Na mauai lea o le toto msaa o le atunu. Tua a na malingi toto. O le ala lea na mauai le tato sa loto. Lea ua le man amana ia la tato wa ya tau pe a pai. Ai pasia le tula fono le nei. Ua tofi atu le whamasinonga sa masania. O le fisilina na masania i Samoa. O na whiau mai le sitala e alu atu e vaai. Whalongolongo ai whaipilinga ai. Ama ea. O whaatonu atu na le lima anisa. E lei masania i Samoa.
o le ala le o matutula ia faa le au ngaina uma pili e tolu ua soli fa vai i le nganga mal fa alo o aftai lava molo a no a kusanga ya sasa Samoa! Saung ia kaua! Ia kau ia makwakau! Ia vai! Le manu, sau ia! o te whatalofa atu I le malo tātou atu I le nei tu la o le aso. Ma o le poklame de so, la whapena ona whatara noa se taso ta masa au mai. I le savali te ere pe ona whai ane nei tai au.
i le mai mo mai e tātou i whafu. Ia o le tō whāle a wasai o le aso manaki. Le asau tilo ia i le whamoimoi le su. E whapatau mo whapatiri o tunga. O le tūlanga lena i nei a te me fōko i lau vai o au pei te protest mo mole le o a wai fuai. Le nau ta inga o tangata o lo whakoti. O lo ta ia nei ta whakalinga po protest. Lau te sila fia mapu a mo wala ina ono o le atunu o yeiti whapinga tā i tuingo tūlakono o lo tātou wawai e te lumana teila o le winga tolu lea o le ai whapitau o mōle a wanoa te loa toimu mata mataimu malama mai ko i le winga o lo pai e ingi te selo i le whainga whapea pato a taufaaofi nei o taufaainga i a tila fia tā mo pui o lona whaavai ma pui i a wala whalpulakono o le pure i tōt Ongo le wingo la tala o le ke langoa le manatu au tūle pe ona tala noa mai le soso yeke lo ia. O le lava to tangata lava te longona tala mai tā mo o le nere tukono tā mo te o le mātele to tele paiti mo moe tele o le atunu ai le o lato whalongolongo i le esu kuma le leo lo malo tele controller al government i outlet fia pe o media e tila fia i la tu le esu pe whanā hoi le ia na te ia tu leo litanga ia ua le ai mi tu la fono sa pui ai tātou pe na tau ia so mawai ai o te puta porina le winga le protest ya pange ma tolu te awai elo no winga wale lu mana i Samoa ma o na alo mono ngata lo soi ko mai ma yo mai lu mana papesele tu langa le foi le media wale wa tana no le apa i tatu tala no le media tu langa fa ya o le ya tau dongo inge fa pe mai tau na tu le ya tau ya tatu wali i mata mai ta fa lawina ia abatu ai se leo le atunu anga le malo Temo sa video ole mengi al media e yele ole lo la ko right ole freedom of speech e yele lo na ta wa e te sila fiai le tu olo e si mala me ava pe control e parti to tasi ko tangate to tasi ko le pale mia ho e na se lo la le tu la fondo wai e le ai se tau na o ale mele o tau mata e tasi ala tau ai ngale mea singa ngalo ele le afewa pandemia e whaasau al ke le au mea ele whaasau o le popole o le afewa wangi ke ua maua e kāka ni mala te koe tikia kai pei o le mea hoi ele ngaka voial ko ingo a kamu ma ewa pei e mau me nisu voi le ka waku le mea mung ai la fizaku mai kuole ki a polo ma me te pe o mela nga le kau ki o pe ko inga i media e auangi i marosi te auangi i kele le malama blindly covering the truth. That's what I think. This is the problem, Yeah, wale le o se sangona na le afionga ya vasa I mai da fionga le va. Ya, amoten mi so ya.